Živijo! Prvič v McDonald'su. A to snemalo? Ker prvič v McDonald'su. Super, je, super. Prvič. Ja? Veliko hvala. Je? Kaj pa boste naročila? Še ne veva. Še ne veta? Po mojem da zajte. Dobro, pozdravčki za mamo in tatija. Zdravo, fantje. Zdravo. Kak smo kaj? Ne, slikam. Zdravo, Andrej. Prvič v Meku. Ja? Prvič danes. Da ste pomahali za babico. Strela iz ovce. Grab je dobro? Je? Ja. Look at this, boy. Probaj. Oh, 10 out of 10. Probi še čajčka. Če sam voda, dojte. Dobro spi, no. Še nisi jedel. Anžo, prvič. Nisi še polnoleten, si že bil v McDonald'su. Prvič danes, probaj. Okay. See ya, Alex. Can you say something in Slovenian? Zdravo, kako lep dan. Čus. Ajde, Mato. Kaži. Tu! Zdravi, ti si. Tako da je... Gremo dalje, blizu srpske meje. Pozdravčki, gremo. Behind the Ja, scenes. pa sam leš. Urede, ne rabiš mi sploh pogledati. Deli se, behind the scenes with Zala. Zameni barvo. Gremo naprej, borimo se. To je kot, da se potepamo po močvirju. Zameni barvo. Zameni barvo. Ajde. I can also zoom you. On je rekel, ti si. Alex Bogdan. Alma Špite. In dober dan, danes z nami Gal Gabršek. V rubriki Predzadnja vrsta. Kako smo, Gal? Lepo zdravo, odlično. Odlično, super, me veseli. Hvala, da si vzel čas, da si se na takem dolgem udejstvovanju tudi spočil. No? Hvala, z veseljem. Torej, imava par hitrih, dinamičnih vprašanj, kratki odgovori. Tako da, ko si pripravljen, imaš še kakšno sporočilo prej za gledalce? Rad bi se zahvalil staršema, predvsem očetu in mami, za podporo, no. To bi pa prepustil zdaj tebi. No, tako da bova kar začela. Modra ali rdeča? Modra. Sneg ali morje? Morje. Japonke ali Birkenstock? Birkenstock. Joma dresi ali brand Celje Zakon? Joma dresi. Žiga Mlakar, David Razgor? Žiga Mlakar. Torej, Gal, to je to. Hvala za tvoje udejstvovanje. Še kdaj. And welcome back to the second episode of the Predzadnja vrsta. Danes z nami Alex Bogdan. Ja? How are you, Alex? Very good. Very good. Te lahko vprašam, kako si? Zelo dobro. Danes pa v drugačni vlogi in danes ti bo 5 besed podal Gal Gabršek. Iz predzadnje vrste. Prvo mu boš povedal v angleščini, on bo pa prevedel. Tako, razumem. Dajva, poizkusiva. Post office. Post office. Pisarna. You can get I mean 3 X's, so this one was the first one. Okay, give me the first letter then. The first letter. B. Then it was totally wrong. Ja. Yes. Pošta. Alex. Yeah! Okay, let's move to the next one. Naslednja beseda bi pa lahko bila mogoče backpack. Backpack. Not really, I don't know about backpacks really. You have to go down? Yeah. I have some time. Where you go? Don't ask anyone. Where you go? Down. I heard that you are learning Slovenian language. So I will give you 5 words and you will try to first
find the Slovenian word for and then the opposite. The first word is going to be a dog. Dog. Yeah. Pes. Yeah, very good. I just changed my mind. Yeah. Okay, the next word is going to be a t-shirt. T-shirt. Yeah. No, it's the Mahisa. Yeah, very good, very smart. Okay, so what is the thing you are drinking from? This is not Kozarec, huh? No? No, this is what? Plastenka. Plastenka. Okay. Okay, this one was hard. Okay, let's move to the next one. Let's say, because you lay down back, a pillow. Pillow. What? Posta. Yeah, very good. Okay, I I'll give feel really bad after this interview. wait, I'll give you one good word, okay? You cannot give good, I think. A toy. 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 Yeah. It's no, don't help me now, please. Yeah, to play is igrati. Yeah. You are a player, it's igralec. Yeah. But the toy is igralec. Ka. Igrača. Yeah, very good. Just come to my mind. Yeah, you're very smart. Are you a little bit nervous? Yes. Look at my armpit. You see? It's said that you smell very good. Which perfume do you use? Cannabis for men. Cannabis perfume. Okay. You're like known the perfume king of the locker. Yeah. If you want to smell good, you come to Alex and Alex give you some advices. Very nice. Okay, so we have the last word. And the last word is going to give us a captain of the team, Žiga Mlakar. Captain is kapitan. Yeah, but he is also the captain of the ship. Žiga, eno besedo moraš povedati v slovenščini, da Alex prepozna in pove angleško besedo, pač po angleško. Slovensko jaz moram. Ti povej slovensko besedo za Aleksa. Zlati prinašalec. Zlati prinašalec. That means I don't train because my hamstring hurts. This is Okay, very good. Thank you. You know you're stupid. Because you like dogs and I said one word that you maybe But technically No, it's you two know. words. What was it? Say it again. Zlati prinašalec. Think about it. We'll just think about it, okay? Zlati prinašalec. Yes. Okay, I will think about it. Think about it. In the second episode. Spit out, spit out. Arrived. Ah, it's not a big. It's a video. First impression, Alex. Bolan. Say it in Slovenian. Bolan. Full bolan. In z nami Filip Rakita, najboljši igralec starejših. Komentar pred tekmo. Zdravo, ja mislim, občutki so dobri, tako kot vedno, šli bomo na polno, izrekli svoj maksimum, ampak pričakujemo 1, 2, 3, 4 gole za starejše. Hvala Filip. Srečno manjši. Še eno hitro vprašanje, kaj menite v trenutni formi Uroša Miličevića, zadev zadnjič hat-trick? Pardon, punce. Hat-trick ni čestitke, sam glavo gor, ne nadaljuje v tej smeri in pa upam, da bo dobil MVP nagrado. Še kakšen hiter nasvet za mlade? Glavo gor, borba, griste parket, pa upam, da boste zmagali. In Hvala. pa da menjajo coacha, čim prej. Aha, kdo pa je dihal trener? Suh mač. Ga boš dal izjavo pred fuzbolom? No, Da bi vzgor. Gr. That means good. What can I do? We go down after food, after 8 hours. shut up, she's filming. What can I do? Of course. Say something in Slovenian. Kaj te na čas? Če imaš čas.
Brat, ne moram s to želko manjki. Prvič na večerji. Prvič na večerji. Ja. Ja. Upamo, da bojo čevapi, ne? What do you have here? Try to say it in Slovenian language. Dovo je juhe. Dovo je juha. Very good. And what we have inside? Carrot. Hey, this is a fantasy tropic. What is the name of the carrot in Slovenian? The carrot? Yeah. Petri silk. Think about it. Think about it. I think it's I don't know about carrots. I don't know about carrots. No, not really. Okay, what else? What is the... I know it's Yeah, korenje. Opa. Malo supica, piščančja, dobra. Zelo dobra. Malo postrbaj. Kličejo me turbo Uki, ker sem to hiter. Andraž, kam gremo zdaj? Sedaj se odpravljamo na trening. Dobro. Stankujemo se v avli hotelski. Ja, dobro. Kaj da še rečem? Vreme je srbsko. Tako. Ja. Hladno, mrzlo, sončka ni. Nove kape, hvala Jomi za opremo. Hvala Joma. Hvala. Povej nam tvoje mnenje za srbsko vreme. Fajn. Sončka ni. Ne, res, to je pa top 3 vremena. Dobro. Ja, nič, danes prevzamem vlogo tistega fanta tle. Tako da, ja, zele ni več Andraž Markut, zele Luka Perić. Glih, greva. Fantje so pripravljeni. Kao što vidite, fantje so pripravljeni. Mister Nonšalant je tu. Kakšna je bila jabolka? Ne, to je za vlog, budala. Mister Franko Kovačević je tu. Tako. Tle je kapitan tistega mladega moštva, RKCPL. Kapetan je mlad. Tako. Pomembno je kako se ti počutiš. Povej nam par besed o sebi. Katastrof. Kaj te moti? Pa katastrof. A si zadovoljen z novo kapo? Zelo. Sam je moram tako nositi, ko si me ti naučil, da skrijem frizuro. Ja, dobro. Okej, majce oko. Mislim pač. Tako da, kaj pričakuješ pred tekmo? Pričakovanja pred tekmo. Pa mislim, da moramo še prvi ta trening udelati. Aktivacija, da še imamo eno tekmo pred tekmo. Ok. Proti? Dva mlada nadobudna, Poslušajte to, fantje, nadobudna igralca, ki v igrici pa nista tako dobra. Ja, ok. Nista tako suverena, mislim, da je bilo v letošnji sezoni 13-1, da je rezultat. A sam pričaj, ne? Ampak imata še vedno pričakovanja visoka. Hvala. Bomo danes videli, mogoče se ima danes obrne na gor. Tako da, thumbs up za Jomo Kapco. Andraž, povej nam, vidimo tu pri tebi, da ti imaš neko drugo kapco. Kapetan Žiga Mlakar je pustil tako. Zakaj ti tako nosiš? Ste gledali film Sam doma? Yeah, she said. To je ona dva roparja. Navdih je bil iz tega filma, Home Alone, dvojka. In to je pač njihov brand. Ok, hvala. Sale, your expectations for the game? Against Vojvodina, Yes. it was prepared for that. I think it will be. Hvala, Sale. It will be tough game. Na Perki score 10. Svi su govorili da si dno, a ti si mislila to je Sedmo na trening. Fantje, evo nas tle pri športnoj dvorani Vojvodina, da ne rečem Slana bara. Tako da, kakšna su? Tega vloga ne bo zedikala dala Kakšna su pričakovanja za trening? Z aktivacijo, Ja. dobra pričakovanja. Mislim, da bo jaz pa Andraž skupaj v ekipi eni odigrala eno dobro srco. Dobar dan, z nami tu Filip Rakita in Žiga Mlakar.
zmagovalca te jutranje zabave. Kakšni so komentarji? Prišli ste iz izostanka 3-1 na 4-1 na 4-4. Žiga, prve besede. Nič, dan sta bila res dobra. Dan sta v bistvu tri zmage v eni tekmi dobila, tako da pohvalno za njih. Zdaj pa še zadnja tekma odloča v Celju. Filip, še tvoj spekter. Mislim, brez besed. Kak smo danes igrala, to je en višji nivo. Vidijo vse, da so to izkušnje. Še potrebujejo izkušnje te mladiči, ampak so željni borbe, dokazovanja in mislim, da bo v sredo prava tekma v Celju. Hvala, Filip. Vračamo se tu k poražencu Maj Marguč. Žal, kaj bi šlo narobe danes? 4-1 na 4-4. Kaj boš rekel? Mislim, da izkušnje tukaj res pojejo. Mislim, da vsako stvar obrneta na svoj prid. Glede časa, absolutno. Mislim, da tudi sodnikima leži. Jaz mislim, da zdaj v sredo nas čaka res ena pomembna tekma. Sedaj je 4-4 za 5 in mi gremo pač polno na tekmo. Jaz pa Anža vem, da bomo zmagala in to je to. Gremo naprej, ajde. Srečno, še mladenič, Aljuš. Kaj bi rekel, da sta mogoče sodnika vplivala na današnji potek, oziroma sodnik? Danes definitivno ni bilo vse na eni strani, mislim, da cela delegacija, cela odbojkarska zveza rokometnega kluba Celje Brnaško je bila danes res na starejši strani, tako da nijam okej, zdaj gremo naprej z polno paro proti Celju in se pripravljamo na naslednjo tekmo. Ja, veliko sreče, ker jo tudi potrebujete. Hvala, hvala. Nič, ja, to je nič, evo, smo končali aktivacijo. Tle vidite še eno zmagovalno ekipo, tako, po enemu letu skoraj. Brez igrice smo se vrnali, pa smo zmagali čisto. Tako da, to je to od nas. Mlada nada nas. Mlada nada. Hvala za jače, vsem za podporu. Ja, nas veseli, da si člen naše skupine. Hvala. Tako da, ja, hitro da ogledate samo dvorano. Res lepa dvorana. Tako da se vidimo na naslednjem vlogu. Ćao, daj odjava. Se vidimo v naslednjem vlogu.